Ibaruwa irimo uburozi bwa lisine yari igiye guhabwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ariko ubwo butumwa bwarimo uburozi bwari bwohereje perezida Donald Trump bwatahuwe ndetse bwanafashwe n'inzego z'umutekano mbere y'uko iyo baruwa imugeraho mu biro bye bya White House, nk'uko abategetsi babibwiye ibitangazamakuru byo muri icyo gihugu. Abategetsi bavuze ko iyo baruwa yatahuye mu ntangiriro y'icyumweru cyashize, ubwo yari igiye ahagenzurirwa amabaruwa ajyanwa muri White House. Bavuze ko ubwo burozi bwasanzwe imbere mu ibahasha bwatahuwe ko ari lisine, uburozi karemano busangwa mu ntete z'ikimera cya castor cyo mu bwoko bw'ikibonobono. Ubutegetsi bwa Trump ntacyo bwari bwagatangaje kuri aya makuru. Urwego rw'ubutasi imbere muri Amerika FBI n'umutwe ushinzwe kurinda abategetsi bakuru bakomeje gukora iperereza ngo bamenye aho ubwo butumwa bwaturutse, ndetse no kumenya niba hari ubundi bwaba bwaroherejwe hifashishijwe iposita ya Amerika. Mu itangazo FBI yasohoye ku munsi wa gatandatu w'icyumweru gishize yagize iti, kuri ubu nta mpungenge izwi biteye ku mutekano wa rubanda. Umutegetsi umwe yabwiye ikinyamakuru The New York Times ko abakora iperereza bemeza ko ubwo butumwa bwaturutse muri Canada. Amakuru avuga ko kuba ubu butumwa bwarimo uburozi bwa lisine byemejwe na FBI. Ku munsi wa gatandatu w'icyumweru twasoje, polisi ya Canada yavuze ko irimo gukorana na FBI mu iperereza ku ibaruwa ikemanga yoherejwe muri White House. Uburozi bwa lisine buboneka hamaze gutunganywa intete z'ikimera cya castor cyo mu bwoko bw'ikibonobono. Burica ku buryo iyo ubumize ugahumeka umwuka wabwo cyangwa ukabuterwa mu mubiri butera iseseme, kuruka, kuva amaraso imbere mu mubiri, ndetse bikarangira ingingo z'umubiri ziretse gukora. Nta muti uriho uzwi uvura uwahawe ubwo burozi. Iyo umuntu ahawe ubu burozi bwa lisine ashobora gupfa hagati y'amasaha 36 na 72 bitewe n'ingano y'ubwo yahawe, nk'uko bivugwa n'ikigo cya Amerika cyo kurwanya no kwirinda indwara CDC. Intete z'ikimera cya castor cyo mu bwoko bw'ikibonobono zikorwamo ubwo burozi bwa lisine. Ikigo CDC cyavuze ko ubwo burozi bwagiye bukoreshwa mu bitero by'iterabwoba. Bushobora gukorwamo intwaro ikoze mu ifu, mu mwuka cyangwa mu ntete. Mu bihe byashize, ibiro bya White House n'izindi nyubako zimwe za leta zagiye zigambirirwa mu bitero byifashishije uburozi bwa lisine. Ubu burozi ntabwo ari bushya muri White House, kuko mu mwaka wa 2014 umugabo wo muri leta ya Mississippi yakatiwe n'urukiko gufunga imyaka 25 ahamwe n'icyaha cyo kohereza amabaruwa asize ifu y'uburozi bwa lisine ayoherereza Barack Obama wari perezida wa Amerika ndetse n'abandi bategetsi. Imyaka 4 nyuma yaho, mu mwaka wa 2018, wahoze mu ngabo za Amerika zirwanira mu mazi yarezwe kohereza amabaruwa arimo ubwo burozi ayohereza ibiro bikuru by'ingabo za Amerika bya Pentagon n'ibiro bya perezida bya White House. Nyuma yaho iyi nkuru itangarijwe, umugore ukekaho kohereza iyi baruwa irimo uburozi kuri perezida Donald Trump wa Amerika yafashwe agerageza kwinjira muri Amerika avuye muri Canada, nk'uko abashinzwe umutekano babitangaje. Bavuga ko uwo mugore utaratangaje umwirondoro yari afite imbunda ubwo yafatwaga. Nk'uko mu cyumweru cyari cyashize, abashinzwe umutekano bafashe iyo baruwa yoherejwe Donald Trump irimo uburozi bwo mu bwoko bwa lisine bari bakomeje iperereza, kuko bakekaga ko yavuye muri Canada. Biteganijwe ko abashinjacyaha b'i Washington DC bamurega ibirego bitandukanye.
umwe mu bamenyereye iperereza avuga ko iyo baruwa yaturutse ahitwa Saint-Hubert muri Quebec irimo uburozi karemano buba mu ntete z'ikimera cya castor cyo mu bwoko bw'ikibonobono. Ubusanzwe ibyoherejwe ibiro bya perezida wa Amerika bibanza kugenzurwa no gutoranywa mbere y'uko bigera muri White House. Kubera umutekano ukomeye cyangwa igenzura rikakaye kuri iki gihugu cy'igihangange, urumva ko ikintu icyo ari cyo cyose kije kigambiriye kugirira nabi umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigoye kuba cyamugeraho, keretse hifashishijwe andi mayeri adasanzwe cyangwa umwe mu bahakorera akaba ari ubyihishe inyuma. Akaba ari nayo mpamvu mu bihe byose byageragejwe nta mahirwe byagize. Mu ijoro ryo ku Cyumweru, umuvugizi mu biro bya FBI i Washington yemeje ifatwa ry'uwo mugore kandi ko iperereza rikomeje. Hari gukorwa iperereza ku bundi butumwa busa n'ubwo bwoherejwe ahantu hatandukanye muri leta ya Texas, bivuga ko bwavuye ku muntu umwe muri Canada. Ricin ni uburozi bukaze buvanwa muri kiriya kimera bwagiye bukoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba. Bushobora gukoreshwa nk'ifu itumuka, nk'intete zifatanyije cyangwa nka aside. Nk'uko twabivuze haruguru, namwe nimwumve uburemere bw'ubu burozi ku kiremwa muntu. Uwo bugezemo bumutera iseseme, kuruka no kuvira imbere mu gifu no mu mara, bigatera umwijima n'impyiko guhagarara, umuntu agapfa. Ubu burozi buke cyane ku kigero cya mikorogaramu 500, ikigero kingana n'umutwe w'intete, bushobora kwica umuntu mukuru, ndetse nta muti uriho uzwi w'ubu burozi. Bivuze ko amahirwe menshi ku wabunyoye cyangwa uwabuhumetse ari ukwitaba rurema. Ricin ishobora gutunganywa no kuboneka mu buryo bworoshye, gusa abahanga bavuga ko ishobora gukoreshwa cyane ku bantu bakeya kurusha uko yaba intwaro yo kurimbura imbaga. Si ubwa mbere uyu muperezida ageragejwe kwicwa, kuko mu kwezi gushize kwa Munani urwego rw'ibanga rwasohoye igitaraganya Perezida Donald Trump mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma y'amasasu yarasiwe hanze y'ibiro bye bya White House. Umukozi w'urwo rwego rufite mu nshingano kurinda abategetsi bakuru n'imiryango yabo yazambutse aho Bwana Trump yari ahagaze ariho avuga maze aramwongorera. Mu gihe yahise asohorwa muri icyo cyumba, Bwana Trump yumvikanye avuga ngo ni ibiki biri kuba. White House yahise ifunga yose kubera ibyo byabaye. Hashize iminota 9, Bwana Trump yagarutse avuga ko ibintu byasubijwe mu buryo, ko hari umugabo warashwe. Urwego rw'ibanga rwa Amerika rwemeje ibyabaye, ruvuga ko hari umukozi w'urwego rw'umutekano warasanye ku muhanda wegereye ibiro bya White House. Urwo rwego rwagize ruti umuntu w'umugabo hamwe n'umukozi w'urwego rw'ibanga rwa Amerika bombi bajyanywe mu bitaro. Rwongeraho ko muri icyo gihe nta cyahungabanije White House cyangwa uwo barinda wese. Bwana Trump yabwiye abanyamakuru ko mu byo yumvise uru rwego rwarashukekwa wari ufite imbunda. Yavuze ko katazi niba uwo muntu yari agamije kumugirira nabi. Ati wasanga ntaho bihuriye nanjye. Bwana Trump ariko yemeje ko ari ikintu kidasanzwe, ashimagiza abanyamwuga b'uru rwego rumurinda. Umunyamakuru yamubajije niba adafite ubwoba kubera ibimaze kuba. Bwana Trump aramusubiza ati urabona mfite ubwoba? Yongeraho ati nta kundi, aha ni ku isi, kandi si nta gihe itabaye ahantu hateye akaga. Ntabwo ari ikintu cya hano gusa. Iyo usubije amaso inyuma mu binyejana byashize,
ubona ko isi yahoze ari ahantu hateye akaga cyane. Bizakomeza niko nkeka mu gihe runaka. Yakomeje abwira abanyamakuru ko yaherekejwe akageza mu cyumba akoreramo Oval Office. Ubwo ibyo byose byabaga, abandi bategetsi basohowe muri iki kiganiro barimo Minisitiri ushinzwe ubukungu n'ushinzwe ingengo y'imari. Icyumba cyaberagamo icyo kiganiro cyahise gifungwa. Ibiro ntaramakuru bya Amerika bivuga ko umuntu warasiwe hafi aho ashobora kuba yarakomeretse bikomeye cyane. Byavuzwe kandi ko bahise basuzuma niba uwateye aha hantu nta kibazo cyo mu mutwe yari afite. Mwakoze gukurikira iki kiganiro. Iyi ni Pukka Media, njyewe ndi Denise Ishimwe. Nakagaruka.